Yego reka twongere tubifurize umugoroba mwiza, reka tubifurize umugoroba w'umugisha. Ikaze muri breaking news bakunzi ba RTV show rimwe aho muri mu bice bitandukanye. Twongeye kugaruka rero mu makuru agaruka hirya no hino kwisi, ariko by'umwihariko muri iyi minsi turi kutinda cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Ndagira ngo unyemerere tugaruke mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwacyo, ahakomeje kumvikana ibibazo by'umutekano mukeya. Ni mu mirwano ikomeje guhanganisha ingabo za leta ndetse n'inyeshyamba. Kuri ubu rero ngira ngo abaturage baturiye igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa kino gihugu mu mujyi wa Goma kanaba n'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru bazindukiye mu myigaragambyo nk'uko bari barabiteguje. Ibi rero ntago byabaguye neza. Abagize ihuriro rya M23 babagabyeho ibitero, bamwe barabafata abandi barabivugana. Igikorwa rwose kitishimiwe na gatoya. Umuryango mpuzamahanga urabitangazaho iki rero iby'ibi bikorwa bya M23 kugaba ibitero, bamwe ikabafunga ndetse abandi ikabivugana. Si mu mujyi wa Goma gusa rero ndetse no muri teritwari ya Walungu abaturage bakomeje kwigaragambya cyane, bagaragaza ko bababajwe ndetse bari mu mibereho mibi cyane baterwa n'inyeshyamba za M23. Ndaje tubigarukeho. Ni mu gihe kandi tugiye kugaruka ku gitero cy'indege cyumvikanye muri Masisi cyahitanye benshi ndetse kikanangiza byinshi. Mbahaye ikaze kandi irambuye cyane bakunzi ba RTV show rimwe, niba aribwo bwa mbere tubanye gerageza ukane kuri subscribe kugira ngo uzajye ukomeza ukurikiranire kujya amakuru tugenda tukugeza hari breaking news agaruka hirya no hino ku isi. Ngira ngo rero ni ingabo za Kongo muri kanya gashize zimaze kurasa ibisasu bikomeye cyane muri teritwari ya Masisi, naho zikoresheje indege z'intambara. Bivugwa ko rero bari bagabye ibitero mu bice byabarizwagamo inyeshyamba za M23, ariko bikanabarizwamo abaturage nk'uko abatangaje amakuru babivuga. Batangaza ko inyeshyamba za M23 ngo zirimo zirakoresha abaturage nk'intwaro ibakingira, aho inyeshyamba zifata abaturage zikabashyira imbere zikajya ku rugamba zikarasana n'ingabo za RDC. Kandi bino byitwa gushyira ubuzima bw'abaturage mu kangaratete, kuko iyo zibarashwe nibo abantu ba mbere babanza kuba baraswaho. Mu kanya gashize rero nibwo ingabo za RDC zamaze kumenya ko M23 yari iri mu gace runaka ko muri teritwari ya Masisi katabashe kumenyekana izina, ariko mu by'ukuri bivugwa ko inyeshyamba za M23 zari zirimo zirababuza kwigaragambya. Bityo rero abaturage babasha kubyumva, kuko benshi baturutse imihanda hose ndetse n'abandi hirya no hino bari bashyize hamwe amaboko kugira bajye guteza ingabo mu bitugu abaturiye umujyi wa Goma. Bari bagaragaje ko bamaganira kure cyane ibikorwa by'inyeshyamba za M23. Bityo rero M23 uyu munsi iriwe mu mikwabo idasanzwe. Aha muri Masisi rero twari dukomeje ku gitero cy'indege, reka icyo tukomezaho, aho rero bivugwa ko M23 ubwo yari irimo irabuza abaturage kwigaragambya. Nta kindi cyaje gukurikiraho. Ingabo za leta rero zaje kumenya ko M23 iraho kandi zari ziri hafi, niko kuzamura indege y'intambara irarasa ihitana abasirikare babarirwa mu 9 ba M23. Ni mu gihe 12 bakomeretse, ariko abo ngabo ntago bigeze bagaragazwa n'inyeshyamba nk'uko tubizi ko zihishira cyane ibikorwa bizikorerwa iyo bagabweho ibitero. Ibi rero ubwo izi ndege zari zimaze kurasa, hari ikintu gikomeye cyane inyeshyamba zahise zikora nk'uko twabitangarijwe n'abahaherereye. Bemeje ko iyi ndege yarashe ikarasa ku barwanyi ba M23, yamara kurasa kuko yahise yigendera. Abarwanyi ba M23 ngo bahise bivugana abaturage bane, abandi bakaba mu 8 barakomereka. Abandi nyine muri kumva ko bishwe, ariko bigakorwa n'inyeshyamba za M23 nizo zabikoze. Amakuru aremeza ko ngo ibingibi byakozwe kugira M23 ize gutangaza ko ari igisirikare cya leta cyabivuganye cyangwa cyabishe muri ibyo bitero gikoreshejemo indege z'intambara. Ibi rero biramaganirwa kure cyane. Kuri ubu rero abaturage bamaze kugaragaza ko ngo ari inyeshyamba zabikoze, atari ingabo za leta zigeze zibikora nk'uko uyu mutwe wa M23 wo ubitangaza. Mu by'ukuri rero twavuga tuti ibikorwa M23 ikomeje gukora ni ibikorwa ubona ko bidafite pfo cyangwa haruguru, bidafite uguhereza abaturage ukwishyira ndetse ukanizana mu mibereho y'ubuzima bwabo busanzwe.
bwa buri munsi. Mu by'ukuri rero nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abyemeza neza, aremeza ko izi nyeshyamba za M23 muri bino bikorwa zakoze byose bidafite ubumuntu ndetse bidafite n'ikintu na kimwe bishingiyeho, bari kubyamaganira kure cyane. Umuryango mpuzamahanga rero wamaze gushyira hanze inyandiko igaragaza ko ibikorwa M23 irimo irakorera abaturage mu kubabuza kwigaragambya, kandi kwigaragambya nabyo biri muri kimwe mu gice kigize uburenganzira bwa muntu, kuko biba ari bimwe mu bigaragaza ko ubuyobozi buhari batabwifuza kandi butababanira neza cyane nk'uko babishaka. Bityo rero nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho aremezwa neza ko umuryango mpuzamahanga waburiye M23 guhagarika ibikorwa byose irimo irakora, ndetse kandi hagiye gufatwa indi myanzuro ikomeye igonga M23 kugira ngo ibashe kureka ibikorwa ikomeje gukorera abaturage, kuko isi yose yamaze kubona ibikorwa M23 irimo gukora. Ingabo za RDC kandi zamaze gutangaza ko uyu mwaka wa 2026 ugomba gusiga bagaruye cyangwa bahagaritse imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu burasirazuba bwa kino gihugu, ngo bagomba kuyihagarika kandi bakayikura muri buno burasirazuba bw'igihugu cyabo. Nk'uko rero amakuru akomeje kugenda atugeraho aremezwa neza ko ingabo za RDC zatangaje ko zigiye gukora igishoboka cyose kugira ngo zivane mu nzira ndetse zihagarika ibikorwa inyeshyamba za M23 zirimo zirakora. Bityo uyu munsi wa none ingabo za RDC zifatikanyije na koalisiyo yabo yose biriwe badeployinga ndetse banavana intwaro muri Karemi, uyu ni umujyi wa Tanganyika, umujyi mukuru w'intara ya Tanganyika, bazizana hitwa Baraka. Murambabarira gato, izi ntwaro rero zikaba zaje mu rwego rwo kugira ngo bahagarike ndetse banakure mu nzira inyeshyamba za M23. Ni amakuru akomeza kugenda atugeraho kandi ni amakuru aba yizewe, ni amakuru twavuga tuti birakwiye kandi bigomba kubahirizwa. Ngaye nguko rero twese turi kwibaza tese guverinoma ya Kongo iraza guhagarika buno bwicanyi M23 ikomeje gukorera abaturage, ari nako kandi nubwo guverinoma ya Kongo yatangaje ko igomba guhagarika bino bikorwa byose bya M23, ariko ku rundi ruhande na M23 nayo iratangaza ko igomba kwigarurira Karemi ndetse n'intara ya Tanganyika yose ibinyujije muri Fizi. Bityo abakongomani mu kanya bamaze gushyira hanze itangazo bature muri Kivu y'Amajyepfo bagaragaza ko ngo hari batayo 3 zamaze guparikwa mu misozi ihanamiye umujyi wa Kamanyora. Batangaje amakuru bashinjije izo kamyo ko ngo zaturutse mu gihugu cy'u Rwanda, nyamara u Rwanda rutangaza ko nta hantu na hamwe ruhuriye n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, yewe n'umutwe w'inyeshyamba ya M23. Bamwe mu bayobozi bawo batangaza ko u Rwanda rubeshyerwa gufasha uyu mutwe wa M23, rero bagatangaza ko nta bufasha bahabwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ngaye nguko rero ni gutyo bihagaze. Ni mu gihe kandi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze gusinya manda y'imyaka 2 mu muryango ushinzwe mu kanama k'umutekano gashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ku isi. Kuri ubu rero ni ingenzi kandi birakwiye ko guverinoma ya Kongo yari igitegereje nk'ikintu gikomeye cyane kugira ngo irebe ko mu by'ukuri ibibazo biyugarije by'umutekano muke byahagarara. Ibi rero ni ibikorwa byabaye uyu munsi aho i New York Madame Therese Kayikwama Wagner yamaze gushyira umukono ku masezerano yongera imyaka kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigomba kumarana mu by'ukuri muri uyu muryango wabibumbye utegamiye kuri leta mu by'ukuri nimwe, ndetse ushinzwe umutekano ku isi. Ngaho rero reka mbashimire cyane rero bakunzi ba RTV Show rimwe, mukomeze mugubwe neza murakarama.